Pozdrav dragi moji i dobrodošli u novi video, dobrodošli u novi video recept. Danas ću praviti moj omiljeni kolač s kokosom, odnosno s Rafaelom, a to je Raffaello cheesecake. I ovo je jedna vrlo jednostavna verzija koja vjerujem da će vam se jako svidjeti. Ostanite sa mnom do kraja videa pa ćemo zajedno napraviti ovaj divan kolač. A prije nego što krenemo s receptom, ne zaboravite se pretplatiti na moj kanal, pratite me na Instagramu, na TikToku i na svim drugim mrežama. Besplatno je, ne košta vas ništa. A mi idemo napraviti ovaj kokos Raffaello cheesecake. Za fil miksamo vrhnje za šlag i postepeno dodajemo šećer u prahu, zatim dodajemo krem sir i na kraju umješamo 150 g mljevenog kokosa, odnosno kokosovog brašna. Pomiješamo mljevene kekse i otopljeni maslac i dobivenu smjes utisnemo u kalup od 20 cm. Na podlogu s keksom stavljamo pripremljenu kremu, poravnamo i stavimo u hladnjak najbolje preko noći. Najteži dio ovoga svega je pričekati da se cheesecake ohladi, zato ga napravite navečer, tako da biste drugi dan već mogli uživati u njemu. Za ovaj Raffaello kokos cheesecake vam treba samo 6 sastojaka, malo više od 10 minuta i što je najbolje, ne peče se. Ako ste veliki ljubitelj kokosa i Raffaella kao ja, onda je ovaj kolač za vas. Obožavam sve s kokosom i ovaj cheesecake mi je jedan od omiljenih. Zato si spremite ovaj recept i pravite ga što prije jer će vas okusom oduševiti. Evo, dragi moji, vidjeli ste da je priprema vrlo jednostavna, kao i obično. Kod mene nijedan recept nije težak, ima one sastojke do kojih svi lako možemo doći. Evo, budete li isprobali ovaj cheesecake, javite mi na Instagramu ili pišite mi dolje u komentarima. A mi se naravno vidimo jako brzo u nekome drugom videu. Pusa! A nisam rekla da je ovo kolač za moj rođendan koji je u subotu. A ovo je savršeno.